Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakawai pat Dr. Kidon Kishnong ki balapun krea yaki center kerpang tang nagbenta Kishnong juki. To ka ikajing kajing snow kajumpi halor kane wale. And that is a good move. Nga pang nakajing sungjunga kadang kadang kaya pak Kishnong kataki nga ai ko jingero no iki ki headman kirang ba snong kirang ba dong nakitigo ni initiative marba ndabu ang tunay ini ki kena kenemiyo hiban bi pathas ni stai ndabu hiyeng dan umdan bapet I hasnong ai pelat bet kemni li lasdang ko ni ka pelat le yo le har gitu bani nadu khandai beje rosa beje dan ibai kwa mi ka sabar kwa le seni kwa le stai re tu pal ayo ban pet ban dakasnong la ayo ban pet kam kanang khambahas su marba ka participation of community is very important no ka community bakin participate bat ni ki tresoka kan no ngila ban ayu mah yakin panging ni dan long limited te ki staff ro la hi ban pet da poisi hajar ngut te ban pet jinjar te wei ba mi wei ba rung wei ba de sinu kamera ong la ban ni terkasnong pat long kilong tang kendiat ngut kumbang ni iman pak kubur gitu apa mission compound no kila prepare online te kayak long ke ba good approach kasong ha government pat no man support ki ni man ne kam no kalau jangan te kalau it's a very good approach.